gili thing hnai channel lo thli thin tu te chi bai ule albumin hi enge ani a in aman na te man tangkai na te enge ni ti tum chuan seila albumin hi hemi kan thinin protein a siam chua hi ni a thisena plasma a hiana oma plasma chu hemi hi kan thisen hi bura hi nan da ila chuan athenan amonga tlanga hami achunga film chin hi plasma kan ti hi ni a albumin hi taksamamo rang ken kwal tu ani albumin hianin hemi kan taksa chunga nek na pressure avong dika taksa tanga tuiri luang ral tur avenga hei hi colloidal osmotic pressure COP anti a chuan hemi thisen ti khang hi apuya hemi albumin kan tlak cham chuanin nat na rang wangin mo hemi taksa pema te thisen akhang theilawa thiput te po awma thina in kan soifo taksana le vung inflammation kan tiang te khat ki je om theya baka damdoi le taksama bo rang sem kwal tu ani kan ti to kha in albumin hi damdoi tan siam ani a hemi mihring thisena plasma protein atanga siam hi ani hei hian thisena plasma a albumin atitam ke sang thei ani albumin level hi apanga ya chuanin 3.4 atanga 5.4 gram per dl hemi inkar hi ni a ti taksa albumin level aniam theya hemi a chanber chu taksama mo chi rang tlak chamna hemi malnutrition kan ti wang hi ni a in hei ba ka thin na rang wang te pon om theya in taksana le vung natna ti maila inflammatory disease wang te po ani thei boka eng natna ming te hi ami zo tong han shil fe te hi harve thinga in ka yang bokin Crohn's disease te celiac disease anga ti hianin taksa in protein apai toi theilawa he wang hian albumin aniam theya chuan kan ri le tanga protein a chu awak hianin taksa albumin aniam theya kal that lo wangin zuna albumin a chuak teuh theya he hian albumin level hiam a thlen theya hin thil huat allergies kan ti te thyroid niam te zun thlum datna te wang ta pon albumin level aniam theya albumin level hiam en kol da ber chu awm chana zir kha ani bera tin albumin level hiam lan choran tlang puyan soila in zuna protein tam hei hi zun test atang na riat theanga in kule ke vung in vun le mit eng te taksa chaw ngoi da te lungpurang te luak chuak luak le ko thalo choi tuilo na te emi sam lo sin ta ang te vun do le thak neu khang te kha albumin level hiam lan chodan tlang pu ni a albumin albumin kan hmu theina chu bong nu te cheese artui sanga te ni a heng te hian albumin a pai tamani serum albumin hi thisena plasma protein pai ber ani a hei hianin tui ril te electrolytes le hormones te a phor khom ani hemi kan taksa albumin level sang hi natna hrik wang te kang wang te ruru ha tutuk wang te le heart attack wang te ani du hle a thisenin taksa peng rang mamo ape kwal thelo hianin shock aum thina henga hian albumin pek atol thin albumin hi thin na thok lo acute liver failure kan ti enkol nan te pon an mang thin boka chuan heti albumin hianin thisen na ti tam theya in kang le in hiam wanga thisen hlo tam enkol nan te pon an manga thisena protein claim hi ati tam thei boka chuan nat na rang le hemi inzai surgery te dialysis te pum ko chunga dan na hrik te
thin thalo thin nat na wangte real bo na le vung pancreatitis kan ti wangte thok na dot thang sang nat na pneumonia kan ti setha tiang wangte pokhan thisena albumin atlem theya hetianga hian thisena albumin alo san theinan man thin ani tin albumin manna pakhat chu hemi zungol vei thin thalo tianga te hianin albumin tisen albumin hi tlem thina tianga te hian albumin khai angai ve thin ani chuan albumin hemi dam doi dana siam a khai chi ang chi te hi huat allergies ve thei ani a chuan emi albumin hi tisen ta chamna sa severe anemia chu HB level yamatuk tan te hianin a him lawa in lung na tho thalo na sa emi heart failure kan ti de ta ta po hian a him lo poka hetiang te ni wang hianin albumin te hi mani thuwa lo in khai ve ngot tur ni lawa ya mithiam doctor chu ange ya man turani kha albumin chung changa kan soi thei chuni ti report te se